Nkutangira program y'obuhinji n'oburisa kandi arizoba twatayira omwami Augustine Sari naija kuba natushobora aha kuhinga omwani no kuhingota kugira ngo oyihemu ekyo rukwenda kwihamu. Augustine ayine ebikabirenjera hari bishatu aha ko farm ya yaha kandi naija kuba natushobora ebyo bikabishatu buri mwana nagwihamu kyo kwingana ki nagusharura mwata naija kuba natushobora no mu season Sari na iha mukuru kwingana ki program eji ne kushikibwaho aba Ankore Eco Factory nabo bonka abar kugira ngo bineka kofi karunji akakaho karunji kandi omwana gwabo no bagwiha ombahinji bitu ababurijo twine n'aba crop champion aba nabo bine orezo orokuteka aha mababi ekingwa cyawe kikarabya je kikakuhereza amasharura marunji mbwenu kuwa kubanonda kwega aha kikwatirine no mwani kuwa kubanonda kwega okuwa kwasa kurwanisa oburwire omwana gwawe making a strong program eji tuwajiferwa tambura nanye turukwega aha kuhinga omwani na Sari Augustine omwami Augustine na kwakira program y'obuhinji n'oburisa yanjura bariyo batureba nyawa amazina ganje ni nyetwa Sari Augustine ninye nkorebera Kasusa Coffee Project eji kagitandika ryari eryaha mwanya guru kwingana ki kandi kigenderwa kikaba kiriki Kasusa Coffee Project eri aha mwanya gukwingana 20 acres makumyabiri nkagitandika umwaka gw'12 naguma nimbyara intervals kabanza kubyara umwanya wo kwetwa cutting ogwande twirwe a program ya wealth creation kane kurwa meja tofa gava umwanya wo kubakagunde tere mitenko mishatu bagimitiza mwanya aha ubu natebekanise umwanya natimbere bina kubagumpikiza nago byaro umwaka gw'12 ukwezi kwa mwenda inzura nizitandika echa kujemesereze kugira ngo ozo mwana nenco mbihingwe bindi kwajya nkorondo mwana echanje meserize kugira ngo unzo mwani nkabanye ente naziguza zona nahera abana nabwanyuma nareba ntakine ente kandi abana bakabana bakega nareba ntine nkubasha kuya sente zindi zona kunabazire mu cyo mwani nasanga nikitaha mukonka omukibaramu nkahura umuranga gwa president aha radio na TV ari kurangirira ngo tusemeye tuhinje umwani okuba umwani n'entashya ya Uganda ni cash crop kandi ngubasha kurebera umuntu na family ye nabana bege nangwa abakina university aho inahebe kabiri kwingana shibyo mwana inahebe kabinga aha nyeneho ebika bisatu byo mwani nyeneho echa cutting non-coffee disease resistant nyeneho nechika echa elite nyeneho nechika echa arabic na saranda Abenshi washazira mu kugira ngo iwe aha famu yawe ukorese bikebyo ati ekika echa arabiki nkana saranda nechika kimwe cyonka kandi nikirakwera ombwire bwenzura nkacwa mu kubyara na saranda nche ukubaneza kunganza umusharura kandi tekuremera even if it is expensive then ekika echa elite hamwe na cutting byona nibwa omururu bosta byona nibikabyara posta nawe ecyo cutting abahingisa abakampabura abahingisa banje hagomborora na district bakampabura ngo cutting ne cyangisirize ndwara ezikutahira umwana nawe ecyo nkagifaho mununga kugira ngo ngihinge nahinge bikebyo bisatu bwa hati nyinaho ebiti omutwaro gumaha ebyo mwana gwanje watugira ngo cutting ne disease resistant kurga otandika kuhinga ejo cutting tine burwire bwo mwana bwo no bwora kinjere harimo oburwire bwa branches hari ubwoko nkiza katahira branch kazirya konka nintunge mbazi ho nandu kutungo buhabuzi okurgo mbahingi sokurga hagombora na district nembazi yemwe nibagimpereza konka omwanya bwo kuba muhango ho ninza nambara bakandagira tongore hariyo company ya kutunde mbazi yabahingi ninza yongura embazi nyongerera
kirebeka ngo narebera umwani nyine gufuhirira kandi nyine no guha ebirisa bimwe ni bitungo kurga mu government mu kitongore cya agriculture ibindi ni byegura twagamba aha kurebera umwana hati ntwenda tushobora kurebera umwana iyo umwana ugwa wahano gurebera utakuza kwikaku shohoze njume yo kuba oyihira umwana ugwa umwani ekikuru munonga okugurebera cyo kubanza tugukwenda guma mu mwata ekya kandi ngwenda kutimba mu ekibakwete mifurege kandi gwagukira mutongo bandwenda gutimberera nko buziba amizi gagumega kwatemu ngwenda mizi mingi omwani naho bwecyo nkagira omugisa haba district program ya U-Gift yabasa no kumpereza irrigation system nakwatanisa nayo nagira sente zinasasuriza confunding na government yanteraho mu program ya U-Gift nabasa icyeke kimwe kitamu irrigation nkani nkirakinga uko umwanya n'umuhango eshigenderwa cyo kugira ngo otekemwe ubwo butabo bwatugambira umwana gwawe nico ki ubutabo bwo nubukuma amezi na munonga hamitekere muto ubwire bwone nzura ke kugwa akataba kabasa kwata mizo keza nkesanda ubundi nzura itakagwire kandi umwana gubantu kunyweraho gwatunga muna fertilizer narkaudan umwana wo gubasa kuba hoje kandi kugira amana munongo mukura shiryandebera yo mwana wagubyarota gwayeraguta wagureberota kwika kusharura umwana cyo kubanza waza guhinga nketago binitaka cya kandi uhinge waheza kuhinga utimbe bina nka ikitongore cye byo buhingisa okukikoragira futi biri ahari ibiri ikine cyo kibekere cyango nabanyita ko rugarremu wargarramu obo ohereze nkesandisha torigwiro rugarremu zen wargarramu osimbe mwakate hagati itakerio no rugarramu riona itakerio no banzo garramu eria higuru no borberi botira harbazu erio rugarramu zen eruhira hansi rizor garra higuru konka ryo no rugarramu haba frate ringanira nitaka nkokuri nabwanyima orita katika ukemwani kaba kali mukavera okasara okabyaramu kandi otaho akati itabanyankora kutweto mugorora okuba gotu gukura kwakuoma kandi gura kwakwata akatako kabyaraho nka shade ngwizo baritaka atera akati ko mwana kakakirika to direct niyo nsonga hataho umwana wahiza gubyara nketaga ogume ogufuhirira ogureberere nkakana kato nangwa nyawonka tunga chance ndihi na mizi nintaha mizi ombwire okuba nimbyaro omwana omukwezi kwa mwenda nabe kwikumi omukanda okwezi ko kubanza no kwa kabiri ntaha mizi nguma ninyiterera ntaha bakozi bataha mizi biterera okusyakana nakargamu zen kunkuzo munzure yo kwa kana omucyanda ekyakurataho nabonye terera ezo season dry season zezi ibiri neza kabi munonga amwana gwagukira muto ngureberera ntyo nabwanyuma nintamwe birisa kandi nimfuhirira intervals ngufuhirira naheza aha kwetaga mara kingi ntaho mara kingi ngwamizi gagumo mitakomo rero umwani ahanyuma hemyaka 2023 mutandika kusharura ati omwana ogukagwayo gutafuhirwa kare imwe kiretira abahinja bahate na mufuhirira omwana niki ekituretire abahinja berigenda kufuhira omwana gwakare ko abiro gubyara gukaba guhezo bwire buringwa gutakashikire kuhereza harvest heze imyaka mushanju oriyo hingira omwana dukakusaswire kunko gwa hati ahabwo bureberezo butugutaho nusanga hanyuma gwase emyezi 18 utandika kwana hanyuma hemyaka 2023 osarura season yo kubanza even if no saruraho akantu kakemunonga buri kiti nutandika kusarura ati nyawe nkabyara 12 nagarika nabyara 12 abiri nagarika nabyara 12 23
nasya emiti omutwaro gumwe 20 acres. Twareba ahabika bishatu ebi watugambira norwana soto burwire buri kuteganisa omwani. Omwani okwetwa Arabic nyawo nindeba ngo tugwine ndwara z'amani munonga ezigutahirira uhireho noba no gufuhirira ngo gubase kurebekaje no kugira amani go kukura konka omwani okwetwa Elite hamwe na cutting gwine ndwara gwine obukoko obugutahirira obuna nagambireho obukufumura branches gwine nebisisi ebigutemba bikagutahirira obwire bwona nikuba ngwetaga okugureberera konka hariho akakoko kuba beta coffee wilt disease kaka kakoko kakaba nikomeseza kimwe omwani ogwito gwakare nabwo icyo gwito guri omwani gwakare nyawo nimba nimpabura abahingi bareke gumana bagenda mu masamba uko mbyaro nbiha y'umwana bazagubyara kuba bagubyara noza gubyara ogureberere emyaka 3 ena gume gona guhweho nabwo icyo musemeri mushikirire ekitongore eky'abahingi saba baragirire omwani oguri recommended by the Department of Agriculture mubene gumwabyara konkota kizo wanje saringu nkomwani noza gwiha hansi ogutwara ogubyare gukufere busa ahanyuma wo kutamamana mingi agokuba watire. Obwire bwamara omwana ogo oyihireho okugira oburwire bw'obukoko busisibirize gutemba inebizuba biwabwine mu kuhinga omwani. Yes, hariho challenges nyingi munonga. Challenge yo kubanza notandika kuhinga omwani kandi wanoenda guhinga harage scale oyisanga otine capital hati kikubere kizibu kuba noba noyetaga abakozi abo gureberera. Ekindi abakozi abwine kutamu niba bata trained ya hamwani nabwo ecyo bwire bwono semere kuburi ha farm yawe kureba ngo ine kuba no bahabura no baherezo habuzi okuba ni knowledge know how okugwa kubasa kurebererwa kugahingwa. Ekindi twine itoyisingiro ne dry corridor twine kizibu kyebyanda omushana ngutera munonga nahabwo ecyo omwani ekikukira kuturemera munonga kuhinga nukuba ndwenda amezi mingi tugurinke bihingwe bindi ni ekyo kikaba ikizibu nicyo kurebera na sabire na government ngwe base kumpa irrigation no bweraba empirenke nenda kore extension konka nayo ne challenge ne kizibu okureba ngo nabantine mezi omwani gwanye tugubasa kubaho cyo nekizibu kwacyo. Kandi hato bwire omwani kujyana gukura nembaze yo kuba no gurura nayo ne yongera omumpiha nyawe hate mbaze yinkugura hampa nembaze ya sente nyingi munonga kurebera omwani ugo. Kandi wazo musizoni yo kushoroma nabona otamusente nahabwe ecyo oyesanga obundi cyakwetagisa no kuzo mu banka ngo base kutunga sente zikubasa gukora konke kindu kumanya omwani gwakorwa gurumwe cyama ngo basa kurga musente zikubasa kwera family y'omuntu hamwe no kwega kw'abana niyo nsonge nkuru y'amani. Ogo mwana gwo agamba gwo kufuhirira tino kuguru kwija kuteganisa omutindo gw'omwani hakahoho kari yakaba kwenda aha mwana nikija kargayo. Akahoho akuba kwenda aha mwani nikiza kargayo ahabwe nsonga kuba katakurgayo abahingisa bakabiye bakituhabura tureka kugufuhira konka ni ikimanyangu no bwakureka kugufuhira nabwo tokasharura kakoko nikagwita nikaguheza. Nzere ngo chikureta rotakushara no kugira ngo itakanere bi no kugira ngo nobotatire mu rwezo rukumara nikiba cyarigera. Ebintu byone ebyo mbibyo byona ebiwagambaho icyo kubanza watunga chance okatunga itaka rurungi okongeraho rwezo okongeraho okufuhira kwito bukoko kimanyisa ngo umwana gwawe nukuza kwa nenzu mampango gwane mwingi kandi gwataho gureke kukoboka kuseseka hati nahabwe icyo
ibi byona twine kubikozesa kugira ngo tubase kusarura twatabikozise tukubasa kuyiha mu magoma. So twareba washarura wija wayankota umwana gwawe kuza gusyo mu katari. Yes, cyanje nyawo nimbanza nani nsarura abakozi banje nyine kubahabura bakasarura umwani oguhisize oruzumo rubisitindu kwenderaho kimwe kurushoroma okubando barwito mutindo gw'umwani. Umwana ogo nagusharura ningwisi yahambuga yanje ryaha nkagikora nyina mahema nintaha amahema umwana tukwenda gwandika mu itaka ningwandika amahema naba hari abakozi bagumana bagureberera nanyenduho nabwanyuma gwaheza kuomaje ngusarura nguto mu store ningwandura nguto mu store ngurindanisa okusya ngusarura nkaheza mostre okwezi kwa munana obwo nimba ningutwara factory kugusa ngombase kutunga makasente. Akatari ko mwana kuno kemerire kata kandi no ijobonota akatari ko mwana gwa side yakunu yatukinde kizibunka isingiro ebyo matebeka tushikire byo mwana nahabwe icyo umwani nimba ningutwara mbarara narishubushenyi ishaka nyo gusisa. Yes arungu muri isingiro yo natumwine mwa kusisa mwana nabuhona nimbarara ne na harina kandi harina of course ne barua ntabaruwa muri isingiro konka nimbarara ze naba ahagufuni nahaho ahari inambarara nahabwe icyo aho ntukuba nintundura umwana gwanje kandi nahurangwa akabe yakabushenyi kakiraho nkutwara bushenyi. Ati entasiya yawe yo mwani eyemerire leta buri mwaka ninga buri season. Okay, thank you. Webare umbuze icyo umwani naheze myaka 5 ngubire kamutandiko mwaka gwe 12 umwaka gwe 2023 2023 kamutandiko mwaka gwe 2020 2023 natandika kusarura first season 2023 nkasharura neyamu emtwara 35 ubwo bwire uko ryahekaze kwingana she nkanaze bire konka omukuru kaguri ha ekaze musanjo nkiyamu mtwara 35 ohire abakozi hiroshe byona nihira abakozi nyiheho byona zeni umwaka gwe 2024 nkasarura ni miliyoni 35. Wow. Yes. Nkasarura ni miliyoni 19. Umwaka gwe 2024 kiya miliyoni 19. Umwaka kunu yanko kuturiyo mushana umwaka gukabiye gu season zibiri zo kusharura konka ka season akandi kake mununga bukuba kunya twino mushana. Konka egi season ye cyanda niyo mpango mununga niyo tukwebarra. For example nyawe season yegi akake ninkasigira abakozi ka season yakake. Nyawe nyibarra season y'empango. Yes, niyo kubarra. Hati umwaka gwe 2025 hati. Gumwaka nsarwire natwara hacyoma nasha ni hamu kilograms za kasenari drug enkumina natunda mutwaro gumune cweka buri kilogram. Okay, so season yo gumwaka huire huire hati bwa hati ni expecting okuba hariho n'umwana muto ogukiriyo gukura ekazi nkamusanzu nintekereza ngo umwaka okwiza naba nagire kusharura nimbasa kwisiya kilograms zo mutwaro gumwe gwa drug kilograms zo mutwaro gumwe buri kilo eruguriza bwa hari gumwe n'icweka hanga yabakunze hano ryo mukasente nikaho kakabagurisi. Okay, twareba ahantasiya yawe hati nyonyenda kuhingo mwani okabire n'ibintu ki ebinshemerere kuba nintekateka ntakatandikire kugira ngo nfunita kampingo mwani hati ekintu cyo kubanza kandi kanimwe abayegere koko banenda ku investing umwani icyo kubanza usomire kutunga land
ekya kandi obine capital zeni oteholeba nabwe ekyo ko kutunga sente wagura itaka nangwa wahirwa kagura itaka eriria ahansi nkahihi n'amezi omukibungo ko nibagumirwa wartunga hati notandika clearinga bush umwanya notanga gutegura wano yenda kwinga umwanya zeni okubyara umwani kukayenzire enzurege yo kwa mwendo kwikumi yane tandika obene bwo bwiro bwabyarira mu mwani nabwe cyo ko clearinga umwanya wakativetinga otimbe bina nk'abahingi so kubakuragira of course yosemire kwikirira umuhingisa wawe wahagomborera akhabure ukora basa kutimbe kina wakitimba nko kunana kushoboruire ugarira mu itaka ahanyuma hubire nabwanyuma obyara umwana bwawe otahuka shedi kandi ogero kugumisereza kandi ogero kukunda kuba umwana tibihimba ngo noza kuhinga ameza ashatu sarure oine kugumisereza kandi tosemire gurayingaho okuba osemire kubindika yinka maharabazu akakuza kukubisaho kuri yangu notegereza aho imyaka nk'eshatu ubone kushika kusharura nabwo icyo byono semire kubo byeteguye wano yenda kwinga umwana okay turukwirira kuhendera program no bahabzi awor kwerezo gwe ogumere nakoreba program ayo hinje no burize thank you ubuhabzi obunkumhereza nsonga yo kubanza ekigambo kya president omwebembezi wihanga yakigamba nikiba kino mugaso aho abantu tusemire gumantu furikize bigambo byo mwebembezi wihanga nyawe omwebembezi wihanga kuyangize ngo kwinahuriye nagamba ngo twine kuhinga omwani nka cash crop ya Uganda na iza gorondera katari ukagutaka hazamukire kuzahiguru kunka kunakihuriye namanyangwe kiyagamba nakimanyisa kandi kibasa kutwera nabwe cyo umuntu akwenda kuhinga omwani ni muhabura omuntu ni muhabura kwenda kuhinga omwani agendera hakigambe cyo atantiye kuhinga omwani okubo mbuye bo miso nazaganyirwa mu munonga nabwe cyo nicyo nkuhabura ngo omwani nka cash crop ya Uganda kandi okunkurura ngo kino mutindo semerire tugwezumbere mu kuguhinga tukwatanise kubase kugira katare kahiguru na munonga nimpabure myeto emyaka yitwite twakuzire tukorera abana konka emyeto ereke kuzoko kuzarazara umyeto yaba akina hakataka narise omuzire we yamhakataka akezunise kwinga ho mwana no bwakubina kisayeki wakinga umwani okagureberera no basa kutunga entandikwa ekubasa kwisya hakindi echayi kimwe nimbasa kushiteka mu bitero kwingana kisayi kimwe no kitamwe bitigana 10 wano eka emtibe nana 50 wo hinjere futi ibira hari ibiri futi 10 ahari 10 square kama hari 10 square square so eka no giteka mwe bitebe na 50 mbeda 50 bena 50 nebyo nimba nimbiha mukashira kwingana cyo mu estimate bina 50 John Boster rough estimate no basa kuyiha mu omsente Kensha no omsente no basa kuya million mukaga season yeah okay we bari munonga kututaya isa ha farm yawe omwami Augustine nanye nasemerwa nabakira kandi ninza kuba nimwe obiro muraheza aho kugira ngo Augustine akaba nateganisibwa ekizibu cyamizi omuri Singiro government ekasharamu yagira ngo kemukwatereho na solar panel na irrigation kandi nawe yagitaho busente bucyo buyagisereho kugira ngo afuna mizi agarabe nateka omwana gwe Augustine yatugira ngo season ahabo kugira ngo kuntu bintu mushana season bakora season emwe endijo tari kujibara konka waza kubara season eji eyenko 225 hayire mu sente zitar hansi ya million kaga noreba ngo akona kasente mwe niyo kwa kwanonda kwejumbira omwani bano manyangu necho bugiga echo riyo no misinga okuteka ahaka yawe omuhereza ndi Prevence Kampura aha kamera nabanyineho asafuturi yahebwa program eji ne
kushibwaho aba Ankore Coffee Factory kandi abantu bakugira ngo bino mwani ogurya ha mutindo omwana ogusire omwana ogukarangireje ogwo kunywa niyo kahuro nanywa kahoka Ankore Coffee Factory twine naba crop champion abana borwezo orwokuteka aha mababi kuwa kuboine chingwa chona echorkweda kutekaho orwezo okishira aba crop champion enamba zabo ziri ha screen yawe bakuhereza orwezo oteka aha mababi niwoyeze utandike kuza omukatare oshemerwe nk'abana bahinji okuba kushemerwa program eji nikwe twachihendera tyo turebane orwa kabiri rukija shahina zechero